Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Namuhla Kate Matlala nalama co-accused wakhe bebabuyelile back ecourt eJohannesburg bayova ukuthi ifate yabo ibabekaphi. Kuthe kusenjalo wafika uMrs Matlala. Mrs Matlala guys bekaqumbe akwade azange amkhulumise nokumkhulumisa. Nginemalangeni mabafika lapha badlala olavidavi bavuselana yabo nje into etinjalo, but today beku-different story. Vele nje wafika wanaka le business abatele yona, but siyade kuthi kunokwendeka ugirl u-act ngasukwatile kanakakakwati, just that bendela ukuthi thina sikhona ekuthemba ukuthi le story sa-Brigadier siliciniso. Macala a-Kate guys maningi cause Jikiti not so long ago uvelile eMadlanga kuthi Kate beka behind kubosha kwaMusa Khawula. Musa Khawula babe Mgobhozi or Mgobhozi angathi witness F uvele waspila all the beans guys, wasitshela ukuthi hayi wathi asakhuluma tindzaba ngaKate Matlala uMusa waxwayiswa ukuthi hey mfethu be careful umuntu lokhuluma ngaye uphila impilo le private, so if umuntu okhuluma ngaye la a-trend angeke kuphele kahle kuwe, angeke kugcine kahle. Hayi kwabanjalo ukuthi Musa angimusa wangalaleli waqhubeka wakhuluma ngetindzaba taMusa nabo Tebogo-Jobatjana. Nangoke phela Musa sekabanjwa kuthiwa leyo arrest yaphushwa Kate Matlala angasilo nephoyisa nje akanalutho emaphoyiseni, but kwaba nguye lophushako wasendelwa ama-proof ukuthi after sekaboshiwe uMusa i-respond yakhe yathi asibonge, yabo babonga ukuthi hayi sophakathi. Wathi Musa uma sekaboshiwe naye wathi ibheli akayifuni. Musa bekangafuni ibheli cause maybe bekabona ukuthi yo ngisembini, bekade isabela impilo yakhe ukuthi what if ngiyaphuma la bese akubi kahle ngami. Kate Matlala uyabusa eMzansi noma siyathanda noma asithandi, ligama lakhe lisatoloku livela eMadlanga because baningi bantu bebasebenza phansi kwaKate, baningi bantu Kate bekabondla. So guys lokunye kwako nje ngeke kusasithusa, sitobele sithi yo nalo naye uphakathi, yo nalo naye siyambala. So you see guys ukuthi indzaba yaKate iyekudini kakhulu, mara nimbonile ukuthi ibe kanjani lapha nje emehla akhe bekakhayida ngasidothi umangele ukuthi hayibo abantu abangaka ngikuphi lana cause yena vele ujwayele ukuthi ibonela amabona from 30 December till nyalo, ujwayele yena ukuthi uhlalela i-1 atibukele imiri ilanga lonke nokusa kwalo. So maybe ibhongweni seyicalile idila naye ngale ndlela bekumele idile ngaye ngakhona. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Nonibona ku video elandelayo. Bye.